Bible. Ndasenga. I prayed. Soma Bibiliya. I read the Bible. Nsanga ngo twahawe misiyo yo gusenya inkike za Satani hano. I realized that we are given a mission of breaking all the walls of the devil. So ibyabaye nimugoroba, I was really sure ko bigiye kuba koko. Yesterday when evening I was really sure that things are gonna happen. Imana ibahe umugisha mwebwe mugikunda Kristo. May God bless you who still love Christ. Mwakoze kutwakira neza kandi Thank you so much tuzagaruka. for welcoming us. Nari mvuze ngo mwakoze kutwakira neza kandi tuzagaruka. Ndishimye cyane nari naniwe numvaga ntari buboneke ariko nagombaga kuza guterana. Amen. Ndashimira abantu mwese umugoroba mwamezagiye, ndakeka namwe mwahezagiwe. Imana ibahe umugisha. Ndabizi hari abantu bahembutse, twanezerewe kubwo kuza gutaramana natwe, turishimye cyane. Uje kuririmba cyangwa uje gushima? Ese ashimwe. Anjye ntabwo ndirimba ndavuga, buri wese akora icyo hayaziwa. God bless you so much. Ndifuza kubashimira mu buryo butatu. Ku mugoroba ibintu byabaye hano ntabwo byakozwe n'abantu, byakozwe n'Imana. Ubishoboye ashime Kristo. Uyu mwami ubwo yabambwaga bamwambitse ikamba ry'amahwa, barimushyira ku mutwe, was placed on his head. maraso aramanuka, The blood was shedded arashoka agera ku birenge. onto his feet. Arangije aravuga ngo birarangiye. It is finished. Icyo gihe birangiye When it nibwo was finished, that's when abatarabakwemera those who were not accepted twemerewe kwinjira. were accepted to enter. Niyo mpamvu And ibintu that's binini why byagenewe abizera n'ubundi. were purposely created for all the believers. Ninjiye muri uyu mujyi I came to this city. ngira agahinda gakomeye. I was so full of sorrow. Baza Robin watwakiriye, thank you so much brother. I asked Robin, the one who welcomed us. Ndamubaza ahantu bavuga Imana. I asked him, is this place, do the people of this place talk about God? Kubera ko yabimenyereye arambwira ngo abantu baje ntabwo inaha bazi ibintu by'Imana. Because he's used to say people here, they don't understand more much about God. Ndasenga. I prayed. Soma Bibiliya. I read the Bible.
nsanga ngo twahawe misiyo yo gusenya inkike za satani hano. I realized that we are given a mission of breaking all the walls of the devil. So ibyabaye nimugoroba, I was really sure ko bigiye kuba koko. Yesterday when evening I was really sure that things are gonna happen. Imana ibahe